Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Agpaangin barang. Ha? Kasla dagsang sangit ha? Ninsamot panyang dagsang sangit. Nakalukat pa si Tiri daw ti silid na. Si Ribag man. Ha? Ay, psst! Panyang! Panyang sang sangit ka. Sino tinang pasangitin ka? Ay no, mabigay! Ay, pasensya ka na. Simbari kaklatan dito silid mo. Abay, anyan sang sangitam aya. Kwa, nailoyo sa klay ti binuyak at teleserye itay. Ay nabaw! Di agpaysaw, panyang. Inungtan na kakaday ni Madam Ariela. Saan, Malyong? Sino nga raw? Ni Rocco Alastaw? Wino, ni Ma'am Angela. Ay nabaw. Ay, awan ka dakwada. Nailuyo sa ka talaga iti binuyak at teleserye itay. Patyanak ka di, Malyong. Ay nabaw? Sigurado ka? Wen, di nakpakadanagan. Sige, panawan nak dito yan. Sa anak nga rod ang makaturog, panyang. Ay, mapantay di Harden. Intag pangin. Ay, sige lang, Malyong. Tane, makaturturog akon. Ay sayang, ado ko maman ti ikismis kukin ka. Ay nawaw. Sige, maturog ka. Tapnusan ka mapuyatan. Paliwan tantaw, tagistroya. Kwartayo man, Mami. Awan pa'y mag-igam ako na kwarta. Pagaramatan manan iti kwarta, Angeli. Ada kayat ko agatangan. Sige na, Mami. Oray 10,000 pesos laang. Awanan ba into matay dya lalaki? Aywan. Kumusta tinobyom ija abroad? Sinina akon. Nag-imot mat. Anya? Awan pa'y serbi dya foreigner. Imot mat. Talaga ka di kan agsubli ija abroad, Angeli? Saanan, Mami? Nagsina kami mo ni ti boyfriend ko. Isong awanan ti sublyak pa ijay. Naing pag-atasan kami pa yan nagkasar. Di na mo't ipaigam ti kwartana. Isong ano sandak pa lang asustentuan, Mami. Tani, awan ti amo ka pangalaki ti kwarta kita. Masaya nga nak iti kwarta awinaldas mo? Sayang, dakkel agatad dayjay. Sana bale, bumawi akto, Mami. Sige. Mabitlaan, taikan ka iti kwartam, iha. Rumor kami ka ni Mata Mariela. Sumurot ka, Angeli. Papanan nyo? Ije bangko. Ag-deposit sa ni mamam iti kwarta. Anya? Sumurot ka na, tapnata ka duwami. Boring kami naduduak. Kat, anya ko maitano boring? Awan bibiyang ko kan ka. Ay, wan gayam. Awan panawon ko makisarita kan ka. Ha? Nagpress ko lakit din day ka driver. Paepal, papansin, nagsasao kasla close kami. Ha? Pag ano ko mati makisiningat iti day ka driver? Yaks! Kadiri! Gimatang kayo manan itilugan, Mami? Well, imbargen kon ti may salugan. Di yung ilaklakot yung susarot na kotse, ha? Takukwa ko day chay, Mami. Wene iha, di kagdanag. Kukwam matalagan dayjay. No anya ti kukwak, kukwam meten. Ay, thank you, Mami. Nagsingpot ka talaga. Naggasat at kasi ka tinagbalin nga inak. Luad na masapul mo, ibagamlaan. Ited ko amin akasapulam, anak ko. Basta di mon planuan ti agnegosyo, tasaan mon sa akaimaan dayta. Amangan numasayang manan ti kwarta.
say I love you in a song. Ay nawaw! Talaga naglaing kang agkanta, amon ray. Luday! Agpada kayaw, iya anak ko analaing agkanta. Ay nawaw. Ha? Talaga? Tata Malyong? Ay weng! Kanayon kumot nga ibagakin ka, ako makanta ti anak ka. Ay nawaw. Ay mabitlaing Ti pabuyak man kan ka ti video na dito cellphone ka. Itala may pabuyak kan ka nabiit mo't la na adaanak iti touch screen a cellphone ka. Ay nawaw. Sige man. Buyaag, Tata Malyong. Ay mabitlaing ay insert it na ngamin kanya kay. Oh, daytoy, buyae mon. Tonight, I get the greatest performance of my life. Ha? I never Nagpintas? Anya tinapintas, jay boses na no jay ropa na. Ay nawaw. Napintas amin, Tata Malyong. Nalaing mo't lakaskin ka kung nagtumay. Ay nawaw. Ay, buyaag man pa'y, Tata Malyong. Naglaing. Nagpintas gayam ti anak mo. Ay nawaw. Imalamot la kanyak Agpakadakman, Madam Ariela. Ay nawaw. Uray siya ko, madam. Papanan nyo manan. Adan sa relasyon yon adwa. Uy, madam, ada relasyon may. Relasyon ti agayim, madam. Agawi dak, tayo nag-iliwan ti anak ka. Ay nawaw. Agsubliak no bigat, madam. Inak mo't nalusan ti kalkalapaw ko, madam. Ang maurag subli akmat lano malam. Ado, ti maaramid dito'y balay. Apay, apumanaw kayo. Ay nawaw. Kasano nga ro din ti day of may, madam. Anyat serbe ti rest day mi ngay. No saan mi nga usarin, madam. Oh, sige, sige. Nalaing ka talaga asumao, lakay Malyong. Ay. Ngaminton sumaruno. Saanen amabalin nga aggidan kayo nga ag-day off. Naawatan nyo? Uy, madam. Darling, do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? Thank you, everyone. I will just take a break. Enjoy yourself. Panawan ka man hindi ti balay ngagmay-may siya. Ay nawaw. Wan tatang, no manugot kayo kumanganinan iti bagbagak. Asumardan kayo nga agtrabaho. Napigsak pa'y matanak ka. Kabailak pa'y tagtrabaho. Ken ore pa'y siguro jak to kabailanan tagtrabaho. Ikarigatak lata anak ka. Ay nawaw. Tatang, anya launay ayati sa anyo ang mapanawan iti day ang balay. Nauyong lang arudan ti amo yung kada kayo. Ngam apay adi kay pala pumanaw ijay. Di naglaki, di kabilain. Kabailak ti mapagsasawan iti kakasakit. Tanairwama kaon. Ay nawaw. Ano usa kaon? No awalan ni Munri ijay agad. Nabayagin na pimanawa ka anak ka. Kaasi ngamin ni Munri. Kat, adamat ti inana. Imposible abaybayan na ti anak na, tatang. Ay nawaw. Awanlat pa nagtalak ko iti inana. No itanto pa'y kat di napampansinin ni Munri. Pasaray ongtan na pa yan. Anya? Iso nga uray anya ti mapaspasamak. Ay nawaw. Sana ka pumanaw ijay. Angeli, imani Juan nak, iha. Ha? Ti driver tayo ngay, mami? Nasakit ka no ti tiyan na. Alan, darasam, tada papananta. Sa dino, mami? Basta imani Juan nak. Awanan ti adupay asalutsod. Ha? Wan, mami. Punyeta kit diti kastoy. Darasam dita. Wan, mami. Apay kas diti dyan ni mami. Asino nga tati kinaguran, ha? Anta ka,
Apa ni Rocco iti cellphone. Nagpasit ang panag. Di mo kay may pay. Imot ka kiti. Hoy, bakit panyag? Ah. Umadayo ka man. Ay, nakita na kon. Pumanawak dito yan. Tandaan ang mga ka. Kung ani Madam Ariela ang nasakit ti tiyan na. Umininom mo't iti arak ichay. Kaslaawan mo't tinasakit ang marikrik na na. Agpampambarsakit di day taaro ko ah. Inak man lapakananan ni Monre. Nag-withdraw kayo matiti kwartayo, mami. Pangaramatan nyo kadimanan iti kwarta. Ado, Angeli. Sweldo dagiti babaunan kan ti driver. Ah, okay. Mami, awan kwarta kon. Sorry, iha. Ngam di ka pa'y lamaikan ita. Anya? Adda pangaramatak iti kwarta. Di, kayo pa'y mangirwar iti kwarta. Inton maminsanan. Basta di ka pa'y lamaikan iti kwarta ita. Mami. Angeli! Saan kumanatangkan ti olom? Ala, pagandaro mo ti kotse, tagawid ta! Kumusta ni Monre, Panyang? Aday ti silid na. Agkan kantamanan amalyong. Kumusta idi awana? Awan mo't na tinangulpit kwa na? Ay nawaw. Awan mo't malyong. Iso na laeng, ta sinapul na ka. Sang kadamag na ka. Kasdi ngamin ni Monre. Di nala makita tan niniwan ko, siya pulan na ko na. Talaga napatag kabutan kan ni Monre anya. Ay nawaw. Wala, nasingputak namin din kwa na, Panyang. Saan ang nagbalayo nga oray na tayo ni Sir Luisito? Saan akas ka da, Madam Ariela? May sama da dyan, Rokaw. Paon-paonin na din ni Monre, idiawanin ni Sir. Nadlaw kumot nga ruday tamalyong. Ibagbaga na pa nga da ka no al-artit ni Monre. Kat saan matapod no day ta? Nalalaing pa ikat ni Monre ngam iso, Kitaan kat adat halinto na. Iso nga'y, adaya mo't pagkarit na talinto na. Nungay ipulong takan ni Madam Ter Aramidan ni Rocco kan ni Monre malyong. Ha? Ay nawaw? Apay ngaglibi ka ngay. Awan lat ang bukaw, Panyang. Mas patsin na ni Rokaw ngam data. Anya? Kitno ka na yun ti panagapada iti day di Sir Luisito. Anya ngay ti pagapapaan da malyong. May papaniti kwarta, ay nawaw. Anya? Uy, ituloy tanto tagsalita, Adopay ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ituloy tantaw, Panyang. Mami, imawag ti gayam ko. Out of town kami. Aramatan mi ti kotsek. Sige, makamu ka. Iso na lang ta. Awan paket manik, mami. Adtoy ti sangaribo. Ha? Laeng? Kurang nga dayo day ta, mami. Adda nga rod pangaramatak iti kwarta. Iso adi ka unay agas gastos, Angeli. Pangusaran nyo amin iti kwarta. Basta adda pangaramatak. Timon amuan. Sige, saan nga rodan? Saan akong amapan iti outing mi? Ma'am Angeli, matlawa na liday ka. Ma'am Angeli, mangmangignak ka di. Panawanak man ditoy? Bad trip. Relax, Ma'am Angeli. Amok ka da pariko. Ibagam, barang matulungan ka. Mabalin ka da panawanak ditoy, Mang Rocco? Napudot ti ulok. Concern na klaeng, tanak na kati amok. Kwarta ka di pariko. Anya kumano kwarta? Kunamutlan asino ka baknan nagsasao ka. Ha? Nangalami ti kwarta? Nang takawam iti dayta, ha? Urnong ko da ito eh. Manuti ka sa pulang? Ha? 5,000? 10,000? Imposible dayta. Driver ka lang? Ngam adakas ta kaaddo a kwarta? Urnong ko nga rin ito eh. Ibagam na manuti ka sa pulang?
Ayan mo! Mapagtan! Baliwan tanto tagsarita. Uwan, madam! Umayan! Impulsa na lang ti kwartana. Ha? Ulbod aroko? Kaya't nansala ti agpalastong. Mami, awan ka di ti mapukpukaw a kwartayo? Kwarta? Awan ba't? Apay ka di? Check upon yung tuman ti wallet yo, Mami. Awan ti mapukpukaw a kwartak. Kakit-kitak la iti pitakak itay. Kasta ka di? Madamag ko man laang, Mami. Adya day ta? Mano ka di ti sweldo ni Mang Rocco kas driver? Apay adamdamagam day ta, Angeli. Excuse me, Mami. Adaawag ko. Song batak biit. Panawan kayo pa'y dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Istrikto ni Madam Ariela. Ti kayat na, mapunaasan akan ayon dagiti sirok ti dining table. Kastamot ten dagiti tugtugawa. Bakit pa niyan? Labang man dahito yung sapatos ko. Di kagdanag, tatangdanan ka. Mano ti kayat mo ay tangdan ko kini? Ibagam. Ay, adapay araramidak roko. Jak pay nalpas ti pumpunasa. Madamdaman tom dayta. Una ang malabaan ti sapatos ko. Tapno mamagaan. Ibatik dito yun Itad kunto ng madamdama ti tangdan mo. Sige. Unay mo't dayta a tao. Amuna nga dar aramidak. Anya timbagan ni Rocco kan kapan yan? Ipalpalaba na tay sapatos na. Ay nawaw. Patpatsim mo da dyan, Rocco. Bayam tayo sa timang labay ti sapatos na. Ay nawaw. Agrom day tataw. Amay, isuaya ti amo tadi taw. Ay, malyong. Ay nawaw. Basta di mo lablaban day ta. No ako nga song batam. Ong tamot Kas din na ngamin kahit nawan ni Madam Ariela dito dakil na balay. Awan day gayaw na. Tultulatin na dagiti amo ta. Adidaan mo ti mang respeto iti bakit kinlakay akas ka na ta. Wan nga ron malyong. Di na taman laawagan mo't itinana wan no tata. Nagbabastos na nga raw. Ay nawaw. Naimbagpay kat ni Monrea. Tanadayaw nga ubing dayay. Kay di Sir Luisito nga may hindi nang padakil kinkwana. Ay nawaw. Isaw tinasing pait. Ay, kuntayap. Ayan ni Monrea pa niya. Adda iti silid na. Agit gitara manun. Sige. Baybayan talaeng agpupupok iti silid na. Ay nawaw. Tatno saan manin abaon-baonan ni Rocco. Ay nawaw. Sige. Panawan ka dito yan Nag-agdalos ijay garahe pa niya. Sige malyong. Bilibak mo't kan ni malyong. Basit kan nakutong. Kat nakarit mo't ngagsasao. Apay nga taan na turod amang sungba-sungbat kadagiti amo me. Napanan ni Mami? Intulot ko San Pascuala, ma'am. At akinasarita na tao. Kat? Pinanawam ijay? Soblak mo't lang numalam, Ma'am Angeli. Matuog ka na kami na manguray kan kuwan. Naimbag dito tasaan na ka maboring. Ayun gayam tayo wallet. Ay, sus, naraglag kong samat tayo. Tagayam dito Nagdanagag ka. Kunak no naraglag. Sapay nagdakalagat at ti kwarta nga da dito Jack pa'y may saran ti wallet po. Hoy, Rocco. Siguraduam laang nga awan illegal ngar aramidam, ha? Ay, awan, Ma'am Angeli. Good boy da ito Amo, masyanak man kan ka. Ha? Imimutan na ka ti inam. Rumbang ka di matikas diyang aramid ti may sangay na. Imutan na ti anak na. Amo kagasapulam ti kwarta, Ma'am Angeli.
Amom na parabura. Managtulong nga kiti padak a tao. Iso ano da ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya. Di mo amo ti sasawam? Nagkunakan ka nga awan ti kwarta? Ah, Hoy! Driver ka lang niya? Ad-ado nga amang ti kwarta ngamsi ka? Nagpusko na talaga ti panagrup-ropa? Presko? Ha? Di ka man langan? Hello, Tatang. Sumret kayo di trabaho manakaw, ano? Uwan, Tatang. Agrobrobuatan. Ano ba? Sige nga raw. Agrobot ka. Tatlo saan ka mataktak anak ka. Bye. Bye, Tatang. Ay, kastulatan ti rutin ko. Balay, trabaho ti ayan ko. Agtrabaho ak itirabi. Aginana ak iti aldaw. Adaw trigrigat ibiyag ti kumakantakas kanya. Enjoy. Ngamin, pakaragsakak ti mang tadlinglingay iti padak a tao. Agyaman ak, Diyos ko. Tainik kanak iti kastoy at talento. Sapay ko mataag talinaag ti kinasalunat ko. Tapno napigsa at latang agtrabaho. Kat mabayabay ko ti amak iti panaglakay na. Agawid ak biit pa niyan. Sige, tasyak mo tagawid no bigat, malyong. Sayang nga ron. Pinagsina naman ti day of tan. Di na kayat nga agkuy-kuyog ta kinawaw. Agimon sa. Ano niya? Krasnaksan namin iti limad ni Madam Ariela. Ngam is-isnabag ah. Tadakkel ti respeto kiti day di Sir Luisito. Kan may isa. Jack type ni Madam Ariela. Sika talaga. Kita matitsura na iti itsura ka. Naglukman, nagkutungak. Tay kasken ka ti tay ko panyang. Ay nawaw. Islim kan na tayag. Niya? Ngam jak ibagbaga akras ka awan. Takil ngamin ti respeto ken ka awan. Wen ka day, amukmat anaangaw kakot, malyong. Nagtatayag nga ron dagiti tattao diti balay da Madam Ariela. Ta kami laing kin ni Madam Ariela ti BFF. Ni, anya manan a BFF dayta? Below 5 feet, ako natay barkada ka manager. Anya? Ni Rukaw, nabakid natayag. Ni Ma'am Angele, natayag asiksay. Ni Madam Ariela, padak abasit. Ng permit lukmag na. Ni Mat Monray, nagtayag. Guwapo ang natayag. Oras ka, natayag ka ang bakit. Ay nawaw. Pulimi ngamin, malyong. Nagpintas ka pa niyang. Ay nawaw. Na, Oray da kami, pulimi may. Ngam imbag nga raw, tanatayag day di asawa. Kat isaw, timbalahan ti anak ka. Saan pa nagpalastog pa niyang? Ngam pang Miss Universe, ti beauty di anak ka. Naimasan tan ti nagistorya. Mapanakaw, tamang ano, sambutin daman ng timang ipaon kanya. Mapanakon pa niya nga. Unak man noong yan kayo itatatang. Saan anak ka? Tawan ti bakit nga amaw. Amang ano baon-baonan man ni Ruko ni Monray. Siyak lang ti kabuting dadya aro ka. Tatang, Kahit, anyat planom itibiyag mo, anak ka. Kastam kadilatan itag nanayon. anyat kaya ti asawan, Tatang. Awan ka din ti planom amang ituloy iti panagadal mo. Pag tinulungan ta ti magastos Adda planok amang ituloy to iti panagadal ko, Tatang. Ngam saan pa'y akadag ito'y? Kita agtupay no kasan ti schedule ko. Sa bagay, makatawan mo't laeng ti saan mo analpas. Aggraduar ka ni ti kolehiyo, saan ka day? Wen, Tatang. Mabit laengin ni Orion day ta anak ko. Agadal ka kiday. Wen, Tatang. Ngam ti kayat ko. Agtrabaho aklat ta. Bayat ti panagadal kunto. Makita ba yung igam ang day tagitara? Ipakpak ko day ta?
Ungtan manan ni Ma'am Angeli ni Monre. Oh, nanapan niya? Apay akas tati panagkit-kitam kanya, ha? Apay akas lakagura na? Ane, saan, Ma'am? Apay, di mo kaya't nga agungatak, ha? Marangrang kay di panagniw-ngiwat ko, kasta ka di, ha? Ay, saan, Ma'am Angeli? Uray agmalmalamak agong ungat awan bibiyang ti asino man. Awan ti makalapad kanyak. Ha? Bad trip kiti. Napudot ti ulo ni Ma'am Angeli. Ay, talaga kadi akas to'y dito'y. Numalpas ni Madam Ariela nga agungan. Sumublat mo't ni Ma'am Angeli. Sa may naynayon pa'y day dya aroko. Ay, madlaw anadag sentirik nada ken ni Monre. Nga maapay akas ta. Awan mo't basol ti ubing tapno guraan da kuma. Nga maapay akas lapuor ti kararwada ni Monre. Kat nagsingpat mat. Hoy, lakay malyong. Ay nawaw. Ngad na pangibaw ng kanya ay ambise. Isu asuri. Kaya't kala pagsaganaan. Kanya ti saganak. Ipanakaikat ko dito. Inagmabutbuting rukaw. Kasla kastan. Kanya ti kahit masaway. Ang mga no may destino kay ti sa bali a lugar. Tada plano ni Madam Ariela kanta. Kanya. Ang mga no pagtrabahuan na kanto ija probinsya. Aggamulo kay ti daga. Kanya. Oh, ay nawaw. Jak mamati ti dayta. Agingga ani Madam Ariela ti mangibaga mismo kanya. No di ka mamati. Di saan lai. Na. At least, imbagakan ka. Goodbye, lakay malyong. Na. Awan tunti kontrabida dito, inukas ka sa no. Para makita rukaw. Ngam no comment takpay dita. Takas itinakunakaon. Orayek ani Madam Ariela ti mangibagay ti dayta kanya. Tapno mamatya. Monre! Monre! Ayan mo! Nakaturog, Ma'am Angeli. Apay, at ka di pang ibaunam kan ko ana. Siya kung tibaunam, ma'am. Saan asikati ka sa pulak? Pumanaw kay tisango. Amom, kanayo na madlaw ko anapudot ti ulom Ma'am Angeli. May saday ta nga epekto ti kinaawan ti kwarta, ma'am. Panawan nak dito'y kunakmat. Apay nga minamabahin ka mang ibaga kanya kiti kwarta, ma'am. Papuludan ka matgan. No, kung namadimon bayadan, mabalin matlata. Hoy! Anyat pagkit kita am kanyak, ha? Ropat kwarta? Ha? Tanangam ti panagsasaom si kamang roko. Tanoog kam malika. Ipulong ka kan ni mami kat papanawan na kan ditoy. Palangguat! Panan niya tada Madam Ariela ken Ma'am Angeli panya. Kasla nangag kumot itay ang mapanday ti may sa lugar nga ayan ti sa dikwada. Naka-short pan manan ni Madam Ariela. Feeling sexy mo da Madam Ariela. Nembag pa ni Ma'am Angeli napagbagay na. Nga may sungay, ay nawaw. Imarangmang naman dagiti kasla troso ti kadakkel na lupo na. Ala, malyong. Dakas ti aguyaaw. Sana nga guy-uyaw panyang. Ipagpagkaklaan kagpaisaw. Kasla na ko na ni Madam Ariela nga ipasyar na ti anak na itayan dagiti sa nikwada. Di na ngamin nakikita ti sa nikwada di Sir Luisito. Ta ide, ubing pa ni Ma'am Angela di Sir Luisito lang di mapalitayan ti sa nikwada. Agbat-bati ide, da Madam Ariela di tao Kat ide balasangan ni Ma'am Angela nag-abroad. Nabayag ide abroad. Agduduma pagilyan tinatnaparan na. Ni Sir Luisito amin tinaggastaws, iti pinag-abroad na. Ngam, iti kasya kabayag na iya abroad, Awan samat urnong na nga oray pisaw. Awan pakakitaan. Anya? Amok ati istorya ti pamilyada panyang. Ngam, masadotak mat niya istorya no daduma. Makabanog mat nagsasaw iti diretsyon no kwa. Ne, adan sa text mo, malyong. Ano ba? Ni Madam Ariela? Anyat ko nana.
Mapitlaing tabasay. Lakay malyong. Agtrabaho kayon. Di kay manen agtis-tismis kini panyang. Amaw ngagtis-tismis kayo manayin. Nalaing mo ngagpugto ni Madam Ariela. Amo na ngagtis-tismis ta. Ala. Nagtrabaho ta ka na. Sige nga, Rod. Ituloy tan tararamidan ta. Ituloy tan tumanan dag istorya. Numalpas dagiti trabaho ta, malyong. Ay katwan apa niya. Mala, ingka pa kananan ni Monray. Tarugya kong tagilama. Daytoy ang kasuratan. Ti panglaban ko kin ni Madam Ariela. Jakpok-pokawan daytoy. Tapno sa anak ang mapapanaw ididakkel abalay. Daytoy karmas ka. At Tatang, inak at trabahon. Panawan kayon dito'y balay. sige lang anak ko. Agsubliak mo ito na madamdamay ti trabaho. Basbasain nyo mananday ta kasuratan. Ayuan anak ko. Isuad dito'y balay tinangidulinak iti daytoy. Tapno siya na mapukaw. Daytoy iti panglaban ko kin ni Madam Ariela. No papanawon nak iti trabaho. Tatang, Nabilag daytoy nga armas ko, anak ko. Tanda pa'y pirma ti attorney ditoy. Upat kami ang nagpirma. Day di Sir Luisito, ni Madam Mariela. Siya, kanti attorney. Nakalanad ditoy. Nga aging kat kabaylat nagtrabaho. Sa anak apumanaw iti dakkel abalay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gatangak amin akayat ko akagawaan. Adda amin kanyak ti karbengan, takwartak ti igatang ko, Angeli. Mami, Ti kayat ko, uniform amin akulor dagiti kagawaan diti balay. Papintura ak iti kolor akayat ko. Terwa, kan akin unag apaset ti balay tayo. italang ang mapanunot yo dayta, Mami. Idi pala kumaa nga inaramid yo dayta. Saan akayat day di titom a Luisito? Jak maaramid ti kayat ko idi. Taisula ang ti matungtong pal idi. Angam ita. Siya kunti boss iti daytoy apagtaengan, Angeli. Mami, Noan niya ti ibagakan ibilin ko. Isu nga rod ti masurot. Masapul nga amin kayo. Sumurot iti kayat ko. Ay, nabaw. Ay, malyong, kinayad ka. Ang mga numakita na ka ni Madam Ariela, agungat manen. Sino mat nga mintisan na masuron niya ay? Panyang, kalablabalaunay dagito yung nagpupusko la kortina. Ngim ipaakas naman ay. Ay, agtong paltalatahan. Anya nga ron ay, kat babaonan tamot dito eh. Isong agtong palta itanyaman nga ipaaramid na. Kalablabalaunay, panyang. Kay kabkabil launay dagito yung kortina. Ngim ipaakas naman ay. Sukatan na kano nga rood. Gimakatang iti baro a kortina. Agpapada ti kolor ti ginatang na. Uwan niya raw. Nagpintas ti kolor dagiti kortina. Green. Briskaw iti mata. Nimsukatan na iti nalabasa eh. Siya pa'y makasisirap ang nalabasa ti pinili na. Nagsakit iti mata. Agtong paltalatan no anyaman ti ibilin na. Tapno saan manen nga agungat. Pati ti salas eh. Nalabasa eh. Ti dining table, kantugtugaw. Nalabasit amin. Dagiti florera. Kan amin na nakagawa ni di kusina. Nalabasit ayin. Gilamatanan ti sana nalabasit ayin. Ay, tangiwat mo. Ay na, manggag na kanto lang ata ni Madam Ariela. Nuray, mangag na. Sa anak ama butang, panyang. Doble trabaho, tararamidan na. Nagrig-grigatan ta nga, inggil-gil-gil dagiti a kortina.
Mami, nabayagan na siya krim-rimwar. Maboring akong dito'y balay. Ti rumor ka, iha. Aramatem ti kotsem, nga inted ko kan ka. Awan kwartak, Mami. Awan igam ko a kwarta ita. Anya? Nagato ti kwartayo. Dakal man ang tinaalayo a kwarta iti kamanggaan. Nakabangko ti kwarta. Anya? Ay, imutan da kun nga anak yo. Saan ka nga imimutan, Angeli? Kaya't kala disiplinaan, maipapan iti kwarta. Abo kon ti ugalim? Pasensya kan, ngam namin adon asinayang mo ti kwarta. Basit matlagat at tikid-kid dawag. Basit man kandakkel? Di ka pa'y lamabalin ngay kan. Tapas at ti panang disiplina kan ka ti ar-aramida. Apay nagsangsangit ka, Manang Angeli? Ni Mami, naulpit ka niya. Ha? Kanayon nak nga ungtan. Apay ngay. Diyan mo. Agpada ta kanayon na nga ungtan. Sana ta kay kayat mon, Ray. Ha? Kan, imimutan nak. Kas nasaan na ka, anak? At kayat ko agatangan. Ngamawan kwarta. Ala, huston, Manang Angeli. Di ka nagsangit. Adda kwartak. Ang paiso. Naimbag ka pa'y. Adagayam kwarta. Ngam siya. Awan. Inururnong ko tin inted kanyak ni Papa a kwartak. Kanayon nak nga ikan iti kwartak. Talaga? Pautangan nak man nga ron mon, Ray. Bayadak tumutlaan. Sige, Manang Angeli. Mano ti utangem? Kwa? Oray 5,000 a pisos lang. 5,000, mon, Ray. Ha? Bayadak mo't laang. Oray agdublen to no bayadak. Agbalin to at 10,000 pesos. Saan a? No mano ti inutang mo, isumatlaan ti bayadam. Saan mo akiskisayan? Kan naynayunan. Oo, sige. Lukas na ti kayat mo. Sikat ti masurot, mon, Ray. Sikat ti boss ko ita. Sige, tainak mangala iti silid ko. Kuyugan kan, mon, Ray. Saanen, Manang Angeli? Dito'y kan. Orayan nak dito yan. Kadwaan kan, Saanen, Manang Angeli? O, sige. Dara sa mga rod, mon, Ray. Ayos, Flora. Naawat ka adagos dito resto bar. Addan ka duwak a vocalist dito eh. Agyaman na ka talaga, Anaya, ha? Gapukan ka amin da ito eh. Awan anyaman na. Lalaki ko makanuti ka sa pulanda. Ngam imbagak ti ka sa saad mo. Isoan na asya ni boss. Kat inawat lakan adagos. Agyaman na ka talaga, friend. Naku napay ni boss. Ano madlaw ton ti sikog mo? Aglive kan to pay laang. Sakan to manin ag supli no makaanak kan. Wan, naimbaglakit din ata nasingput ni boss, Anaya. Aywan. Awan makunak iti amok dito eh. Man nakaawat na unay. Single parent namin day chay. Iso ang maawatan na ti sitwasyon mo, Flor. Bayam, tano agbiyahe man nanda mamam. Mapantay iti ayang titanam ti amam, Monray. Kuyugan ka. Ay nawaw. Ha? Agpaiso, Tata Malyong? Wain, Monray. Taimingan tano rumwarda mamam. Ay nawaw. Gumatang tangarod iti sabong, Tata. Ay katwan Ay nawaw. Ngam saan pa nga ita ta mga numalaylay, Monray. Dumagastan taon no rumwar ka. Saan nga tanga agungat ni Mama? Ay nawaw. Agungat mamuan na. Dito ibagbaga Ha? No ibagam, agungat. Iso a secret na lang. Wen? O sige, Tata Malyong.
Hoy! Monray! Isardeng mo man tag gitara. Makarangrang day ta gitara. Karugrugi klaang anag gitara, mama. Isardeng mo nga rod konak. Jak kayat adenggan. Makarangrang. Mama? Kayat mo taburakak day ta gitara. Saan mama? Ginatang ni Papa da ito'y agitara. Ala, idulin mo nga rod day ta sakbay amaburak. Kalpasan na, ingkawasingag ti kotse, tanasakit ti tiyan ni Rocco. Uwan, mama? Ha! Wan, kunam! Ngam di ka matlaag kirinan. Ingkan Uwan, mama? Darasal! Ikapay lang alpasan nag-washing. Ita ikapay lang nga, Monray. Kwa, tinarimaan ko. Ay na, buntog ka talaga. Laklakayan kan. Gamawan pa ilata mo, matrabaho. Manong Rocco? Ay, nagkinat ka nga gargaraw na. Hig mo man tayo, ma'am. Hig mo. Kastoy tagwasing, ane. Kastoy, kasta. Masaksakitan Mang Rocco. Ay! Rocco! Darasum dita. Nagsubliak, rumbang lan alpaskan. Ay! Anyat inarabit na kin ka, Monray? Awan, Tata Malyong. Ay, nakita! Kasla guyod-guyodin na ti imam kay. Isursuro na lang ti aramidag, Tata Malyong. Tangim sana kasjay, tagisuraw. Bigso-bigsutin na mati imam. Nala, sakditan Monray. Tulungan kan, taagungat ni Mang Rocco. Siyakon! Danugag timoging na nung tanda ka. Aywan, rumwarda mamam no madamdama. Mapanda ka numanin ijisan pabling. Takitain da no mabalinan na magapas ti pagay iyay. Sumurot ak kumamat, Tata Malyong. Sana kayat ni mamam. Wen nga rod. Di nabiyag pa'y ni Papa. Kanayon nak nga itugot iti probinsya. Agpaspasyar kami. Una, ambok tayo ta, Monray. Tapos saray itugot nagmat iday ni Papam. Ngam ita, saan akayat ni Mamam? Isuda ka no lang ti mapanijay kahit. Ngam bayamon, agsagana ka, tainton makarwarda. Mapanta iti ayan ti tanem ni Papam. Tapos sarem. Ha? Talaga, Tata Malyong? Wen! Basta di ko nakin ka, Monray. No anya dagiti pagtultulagan ta. Secret talaan, Wen? Wen, Tata Malyong. Papa, nangyagak iti sabong. Iparabaw ko dito irabaw ti tanem mo, Papa. Mailiwak unayan kan ka, Papa. Kailiw kon tinairot nga arakot mo. Nabayagan na kayat ko ti umay dito di nakpalubusan ni Mama. Monray? Kailiw kan, Papa. Kanayo nak analitay. Tawan ka nakadkadwa. Awanan tinaanos kanyak. Awanan ipaglamlampayak, Papa. Kasano ak na yan, Papa? Jak marik na kin ni Mama. Tiimparik nam kanyak, Papa. Sikat isap-sapulag. Agpakita ka kuma, Papa. Kaya't ka makita. Agpakita ka dito'y kanya, Papa. Pangaasim kuma. Ay, nawa. Monray? Di mo ayaban ni Papa Ma. Maalyata, Barok. Ay, nawa. Kaya't ko makita ni Papa. Kaya't ko nga arakupan, Tata. Ala, Monray.
Parang agpakitan tao, iti tagtagainap mo. Barok. Papa, kaya't ka makita. Agpakita ka kumaitan, Papa. Ayaw ba naman tanti kararuat ti amana? Ay, nawaw. Ay, sumgalak pa. Ay, nawaw. Ay sus, adan Madam Ariela kan Ma'am Angeli. Ay, kasano da ito yun? Awang pailaang damalyong kan Monray. Ay na, agsasarunon ti panagbusin na da. Inaklo katanan ti Kate. Ay, ayan nga tandamalyong. Awan damatan. Apay, nagbayag ka abang ilukat iti gate, Panyang? Ay, sorry madam. Ay na, damalyong kan Monray tinaglugan iti simang patatakse. Malyong, tirasin niyo. Ay, Panyang. Apay, atadan. Wan, kasangsang pata. Tirasin niyo. Sumurak kayong tay sarakong tiget. Ay na, maputputi nga kiti mapalin nga ramidan ni ma'am kata kayo. Relax, Panyang. Ala, umaikan Monray. Aging jajaging ta. Surutan na ka. Ay, nawaw. Tuladan na ka. Ay, nawaw. Wen, tatamalyong. Ay, nawaw. Ay, nagjaging kami kini Monray, madam. Anya. Ay. Sino tinagibagakan ka nga ikuyog mo ni Monray aromwar dito'y mansyon? Ken, kasta ka di akanayon ti araramidan nyo. Tunggal awanak dito'y mansyon. Ay, saan, madam? Ha? Italaeng. Nagwat-wat kami laeng. Ditalaeng matruwar ti mansyon. Pronyeta! Agpakalaing kamanan ako nak. Lakay malyong. Ha? Ala, Monray, sumrakan iti silid mo. Wen, Mama. Bilbilangan ka, lakay malyong. Di ka agsigsigurado. Tauray at na nagpipinirmaan tayo akasuratan. Mabalin kalata apapanawan no aglabsing ka iti pagayatak. Mark my words! Don't daring me! Garaw naman ang tikinaagraraman ng aking lies. Mystic mo't nga raw. Sa bagay, agpada kami mo't lang yan nababatiadal na. Ay, apay ngamin anasapada si Mang Pai. Wrong timing, di pa nagawid mi kini Monray. Ay, bad siya tak-itak ni Madam Ariela. Roko, isaganam ti kotse. Rumwar tayo. Wen, Madam Ariela. Lakay malyong. Agrobwat ka. Apay apagrubuatan na Madam Mariela. Basta agrobwat ka. Kan mangimpaki ka iti balunam akawas mo. Tapno adda pagsukatam. Adda papanan tayo. Sa dinaw, Madam. Basta agrobwat ka. Awanan ti adupay asao. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kaasi kamat, Monray Barok. Ay na, amom, maasya anak unay kanikan. Saan arumbang maparigat ka iti trabaho? Agungat ni Mama, no sa anak ngagtrabaho, nanapanyang. Monray. Ha? Apay ngagluluwa ka, nanapanyang. Masya anak namin kan ka, Barok. Parigatan na kalaunay mat ni Madam Ariela. Naungat ni Mama, Nana. Nadyak tong palan ti kayat na, bugkawan na.
Apay nga taakas, Jay. Parigatan na kay ti trabaho. Angam ni Ma'am Angel eh. Di namot pagtrabahuan Apolos. Panyan! Ni, Siyak ka di ti pagsarsaritaan nyo, ha? saan, Madam? Monre, ibagam ti agpaiso. Saan, Mama? Ha! Ala, agawan nyo ti agtrabaho. Tadda pa'y ipaaramid ko kada kayo. Monre, pasensya ka na. May ramraman ka nga agul-ulbod. Gapukan niya. Jak ngamin kayat nga ungtan na ka ni Mama. Nga na panyang. Alala, saan ta na pagsaritaan pa ni Mamam? Tapno awan ti pakaungtan taken ko na. Uwan nga na. O sige, pardasan ta ti aglaba. Oh, pari Malyong, mangantayaw. Inyag kong dito kataltalunan ti kanantayaw. Ay, nagmayat ti biyagyo dito ya paray. O bakti saba ti panganang tayaw. Wan atap na awanan ti inawan. Ay, adap agbugwan ni Jay. Inka agbugaw ta awan ti kinut saraan ditaw. Ay, nagmayat ah. Mayat ti timpuyog yun dito ya paray. Ayun aparay. Kasto ti biyag dito yung probinsya. Ado pa'y ti matriser pare niya. Mabit lamalpas na itaan, pari Malyong. Ano tayong magtrabaho? Tinangdanan ka din ni Madam Ariela dagita tattao pare. Wan, pare. No, saan naman ang tanitang trabaho? Mabayag amalpas ati trabaho? Aamukan pare. Iso abinaon nagditaw eh. Tapno makaminos iti itangdan na. Wah, isa talaga dahi nga amo ta no may papaniti kwarta. Ni Tatang. Hello, Tatang. Hello? Alala na kao? Ay, pasensya kan sa anak pala makaawit kita di na balay. Tatak kita di pisan pableng. Itayan tisan ni kwati amaw. Ha? Ni, anyat araramidan nyo di Tatang. Tumultulong ang kiti trabaho dito Numalpas ang matriser na kiti bagay. Tumulong ang tupay nga gipilag itirik. Mabitput kini amalpas dito Tado kami nagtitinulaw nga nagkaw. Di kay unay agbambannog Tatang. Bus ko ti bagbagit di tayo nagkaw. Tawad ni Madam Ariela di daw Pakay na naak no kaya kao. Nasayaat nga rod no kasta, Tatang. Okay. Sika ngay anak kao. Kumusta ka dita? Nagananad ka, Juan? Kita ti panagawit mo. Numalpas ti trabaho, agawit ka na ako sina. Un Tatang, di kay madanagan. Tapasaray umyan dito'y balay ti kadok asinger. Asinaw? Babae o inyo lalaki? Babae, Tatang. Ay, di ka agpastra kiti lalaki dito balay anak kao. Di mo lamaw. Narigat ang tartalan. Nang rona no saan mo unay nga ang amaw. Ay nawan ka di Tatang. Saan dak apakadanagan? Adanakam ko. Amok dagitan. Palagip lang. Sige, tanay. Actricer kami manay. Ay, nagpudot anak kao. Hanggang nakakalugo nga. Nagpado ang kiti-atintog ti manggas na. Pinalukot ko iti husto ti bagay. No sa anak ang umisay. Ginawaw. Sige. Babay anak ko. Bye, Tatang. Ay, unay lakit din ni Tatang ayan. Maasyanak lakit nga rod iti amak. Kasi lakit kitaan ti tao. Ado, timang tagtagibasit kan ko na. Gapo iti kinakumik na ngagsasaw. Ipagarok ti daduma nga damulmuluong na. Ngam nagbidot da. Siyak mismo ti akin ama. Normal ti ama. Sa bagay, adda ngamin dagiti daddo mga akikid ti pan nakaawat da. Sabali ti panagawat da iti kinakumik ni Tatang. Nasingpot ni Tatang. Kinawido ngagpampanunot. Amok ti kababalin ni Tatang. Iso ano adda mang tagtagibasit kan ko na.
Siyak ti ad-adda ang masaksakitan. Monre, tulungam ti tinangdanak amang sukat iti pintura toy mansyon. Ha? Anya ti aramidak, mama? No anya ti aramidan ti agpintor, isumet ti aramidam. Sukatan nyo ka di ti pintura ti balay? Wen, papinturaak iti nalabasit. Tapno nalabasit amin ti makita dito'y balay. Ay, apay nga'y asukatan nyo, mama? Ha, saan man natila damdamaga? Basta no anya ti bilin ko, isulaang ti aramidam. Sana tila damdamagam. Dagulit ka talaga. Mama? Oh, winasinga mon tilugan. Nalpasan, mama? Linabaamon dagiti sapatos nga impalabakan ka. Wen, mama? Akin sapatos ka dagijay, mama. Kasla nakita kon nga insuot ni Manong Rocco dagijay a sapatos. Wen, saan ka no ang makalabati driver? Tanasakit ti tiyan na. Ha? Nasakit man ang ti tiyan na? Apay nga taa ka na yun nga agsakit ti tiyan ni Manong Rocco, mama. Oh, apay aya at tila damdamagam. Amok nga rod aya, no apay nga agsaksakit ti tiyan na. Kanayon ngamin nga agsakit ti tiyan na, mama. Ay, diyaka mo. Narigat mo't no pilitak nga agtrabaho. Ang mga no pumanaw. Ha, narigat ti agsapol ita apanawan iti mapagtalkan a driver. Ibagayo tamapan agpakita iti doktor, mama. Wan. Amok. Di ka man agin lalaing amang manmandar kanyak, Monre. Kunamutlan adda mom. Ha! Ola, mapan kakit din iti ayan titinang danak nga agpintor. Taing katulungan. Wan, mama. Umayak man pa'y uminom, nanapanyang. Agsubliak manin no madamdama iti pagpinpinturan mi. Tultulungak di agpinpintor, nana. Mabait lang nga ron tayalaan ka iti danom nga inumam baro. Mangyagak ko maiti inuman nyo kat, ngam imay kamatan. Makain-inumak ngamin una yan, nanapanyang. Adtoy barok, uminom kan. Agyaman na, nanapanyang. Ha? Apay alimtag dagiti matam, kan naglabasit. Kasla nagsangit ka mat. Isaan? Mala, uminom ka pa'y, nayunam tininom mo. Apay nga rod akasta ti matam, nana. Agwa, napulingan akla itay. Tinasaya at aginana ka pa'y laang Agtugaw ka pa'y ditoy, tapno saan ka unay amabannog. Ay, saan, nana? Agungat ni mama. Sige, tayo nakikan ti kadwak nga agpinpinto Ay, iti syakon. inumin. Syakon, barok. Panyang, yakar mo dagiti arwaten nila kay Malyong. Ikatem amin ti karga ti seled na. Ipan mo iti seled mo. Uwan, madam. Aramatek ti seled na. Ijay ti pangikam kadagiti daan akagawaan dito'y balay. Tasukatak aminan. Gatangak amin akayat ko nga alikaman. Maidulin dagiti daan nga alikaman ditoy. Iti siled ni Malyong ti pangikam. Naawatam? Uwan, Madam Ariela.
Angeli, agsagana ka tamapantayo ijay probinsya. Ha? Masaduta? Basta agrobwat ka. Nasakit ti tiyan ni Rocco. Anya? Siyak ti pagmanehuan niyo, Mami? Sublatam ni Rocco nga agmaneho. Kabaulan na ti agmaneho. Ngam kasapulan na kano ti kasinoblat. Iso asumurot ka. Angeli, uray day talat maitulong mo mat akanyak nga inam. Laglagi pam. No saan aga po kanyak? Saan anapintas ti biyag mo ita? Mami, Surwam kuma ti agbayad iti utang anaimbag anakem. Iso ano anya ti ibagak? Agtungpal ka, Angeli. Tano agsadot-sadot ka. Awan ti magimulam kanyak. Tandaanam dayta. okay, darasan niyo nga rod, Mami. Bye. Ay, orayan ta ni Mami. Mangirwar ka no pa iti kwarta balunan tayo di probinsya. Wan, ma'am. Naimbag man ta nakasurot ka kada kami, Ma'am Angeli. Wan tapambaritis ka mat. Awan, lakit nasakit ti tiyan mo. Agpampambar ka laang, ammo. Saan, ma'am? Talaga nasakit ti tiyan ko. Mas dawak mat namin ka ni Mami. Basit la pambar mo. Mamati mat adagos. Sana nga agpampambar, Ma'am Angeli. Pudno nasakit ti tiyan ko. Mas dawak ka ni Mami. Apay nga ta nga imimutan nakmat itan. Saan mo ta sigo da kasjay? Mata ka sa pula. Tika agbain ang mga ibaga kanya. Kanayon kumat nga ibaga day taken ka sana ya. Sa anak nga minabarayuboy iti kwarta. Iso nga ornungog ti sweldo. Sana pa nagpalastog nga. Adamot ornong kun Mabalin kun ti mga asawa no kayat ko. No kayat naklang ti korsonada ka babae. Ikasar ko adagusin Iso ti pagiglamag iti ATM ko. Nagsweldo itot ko adagos kan kuan. Nagasat ati babae ang maasawa. Tado ti ornong ko, Ma'am Angeli. Apay nga ibagbagam dagita kanyak. Anya ko matibibiyang ko itibiyag mo. Amom, grabe man ti kinapreskom a driver. Madlaw nga awan babain mo. Presko. May mayatan ti presko ngam tay nalaes, Ma'am Angeli. Agulimok ka dita. Pagpakatawan ka laeng, Ma'am Angeli. Saan mo ang bagay nagpakatawa? Boring! Kurak-laki din no nalipatan dakon, madam. Naimbag man, tao may daksukunin ay. Umay ko la itad titangdan dagiti nagtrabaho. Ha? Agbati ka pa ila ditoy. Tapno adda kadwa ti katalag. Anya? Ay, manjakon, madam. Apay, adi mo kaya? Awan mo ti magapasan. Naggapas kami. Nagtracer kami, madam. Nakabilag kami pa yun iti irik Dahil talamang ipakiskis ti kurang ay. Di mo kaya ti agbati ditoy? Diyak nga ron kaya, madam. Ay nawaw. Agsubliak iti mansyon. Di kay lamasyanin kanyak. Nagbasit kin nagkutungak. Ng pagtrabahon dak iti nadagsan. Ala? Husto nga rudan. Di kan sumanao. Di ka matpilitan kat no saan mo akayat. O sige, makikuyog ka nga rod kada kami nga agsubli ijay syudad. Ay rumbang lang nga, madam. Ay nawaw. Awan mo ti saritaan tayo. Huston! Nakaadu ka manen ako nak. Labid ka talaga. Lakay malyong. Namiss ka, Tata Malyong. Ay nawaw. Namiss ka mo, Monray. Ngimisitak ba raw? Nagtalo na kami ni di probinsya.
Ay, Marigatan ak maninyag papo daw. Okay? Kumusta ka, Baraw? Saan na ka ngayon tan ni mamam? kung tannaklaang no adda jak aramidan nga ipatrabaho na kanyak, tata. Apay ka no pinasukatan naman ng tipintura ti balayaw, Monre. Makasisira pa'y matinsukat na pintura. Iso ka no ti kayat na, Tata Malyong. Tinulungak ti nagpintor, Tata Malyong. Siyak ti parayawat iti ipaala na. Ang iya? Pinagtrabaho na ka man ni mamam? Tapno makasuro ak ka no, Tata. Tay takit ti jak kayat kin ni Madam Ariela. Tila maasyanan kan ka. Pagbalinan na kamutin na kasila tagabo diti mansyaw. Bye-bye amon ni Mama. Agungat manan no mangag na ka, Tata Malyong. Madam, apay ngayon na puno mo iti kagawaan ti silid ka. Pagturugak ngayon. Agkasilid kayon kan ni Panyang. Nalawa ti silid ni Panyang. Ay nawaw, maturog kami kinipanyang iti may sa silid. Wan! Anya kumatidakas iti dayta. Ay nawaw, may sa kama ti pagturugan me. Wanan Total, awan mo't isabsabali kada kayo. Agpada kayo mo't ababaunan. Rombang laamay sa laang asilid ti pagturugan nyo. Nabuslon kayo iti silid. Agasam dayta. Babaunan kayo laang angam saggaysa kayo kit din iti silid. Day di Sir Louis ito tinangtad iti dadya silid ko, madam. Nangtad nga! Agraraman kamat, lakay Malyong. Ay nawaw. Ha! Basta manipod ita. May salaangan asilid ti pagturugan nyo kan ni Panyang. Ay nawaw. No di mo kayat, maturugan ijay garahe. Paikak iti kama ijay. Kayat mo? Ay manjak madam. Ado tila mo kijay. Matlagayam. Di kakot agyaman. Tanapintas ti pagturugan nyo kan ni Panyang. Adapay kutson nyo. Dagiti daddo maababaunan. Awan ti kutson da. Saan nga ikan dagiti amo da itinalok ng apagturugan. Agyaman kayo tanasing petak. Sa anak anaimot nga amo. Iso adi kay kon direklamo. Nasimpot ka no? Ay, dilabay na mangibagay ti kasta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ginasarita naktibos tayo, Flora. Agsagana ka. Ha? Apay ka no? Ag out of town tayo. Adda konsyerto tayo iti lugar apapanan tayo. Anya? Asidagmat kat iti papanan tayo. Agtugaw kanto iti front seat. Tapno saan amatagtag ti tiyan mo. O sige, kayat ko dayta anaya. Wen, kakadwa tayo dagiti daddo mapay a singers iti sabali abar ni boss. Kasta gayam. Mayat narod Wen, kastoy akanayon tar aramidan ni boss. Kas pagyaman na iti tao, kanayon ang mga nga iti free concert iti agduduma a lugar. Kat maipromote mo ti negosyo na. Iso nga adulat ta dagiti customer na. Tanasing pati amo tayo. Aywan, napanagnaga akong ti kinasimpot ni boss tayo anaya. Mangrugin ti practice inton bigat, Flora. Agsasabat tayo amin as singer ni boss iti agduduma abar na. Panyag, kasi noong itan, may salayan na silid ti pagturugan ta. Ay na, saan na bali? Nalawa mo't dito'y Malyong. No siya, kaawan problema. Sa anak mo't arte. Uwin, ay nawaw.
Babae ka? Lalaki ak? Mga no atapandang nga mumo na. Ay na, pagayatan ni Madam Ariela daytoy. Ha? Saan datamot siguro pagpanunutan iti dakes, Malyong? Mapanak ko maitisilid ni Rokaw. Jak kadut-dutan dayjay. Jak kalaan. Ay, Pasensya ka na, Panyang. Sana balay, ta-gentlemanak may. Respetuin ka, kas gayam ka. katuan mat. Awan ti rumbang pagdanagam. Tadakkel ti panagtalag ko kan Kamalyong. Uray tanalawa mo't ti kama dito'y silid ko. Ay, saan Dito'y datar ti pagturugak Panyang. Sika iti kama. Agpakada ako mamanan, Madam. Papanam, Panyang? Tangay day off ko mo't ita. Agawid ako mapaylaang iti abong-abong ko. Noan niya launay ti mapan mo kitkitaan iti abong-abong mo. Kat agmay-may sa kamatan nga agbibiyag. Kwa, inakmat kitaan adag iti kagawaak. Kan, aday pagpabantay ko adingwan nga aso kan pusak. Ay na, di mo pa ilang amin ipadawat dagita adingwan. Ha? Awan serbi dagita? Pusa kan aso laeng? Ha! Ipadawat mon, tapno awanan ti pampanunutam. Ay saan, Madam? Adamot kit di karo ba apang ibilbili na kadagijay. Sige, sige. Mapan ka nga rodan. Di mo pa ilang amin panawan day nga abong-abong mo. Isuntumat lang nga squatter kala ijay. Ay, nasingpet ti akin solar iti nagiskwatak, Madam. Nasingpet? No nasingpet? O ala, mapan ka nga rodan. Hoy, Monray, yalanak man iti danom iti ref. Uminom ka, Manang Angeli? Siyempre isungarod nga agpapaalaak tapno uminumak. Di kag pampanunot, Monray. Sige, mabitlaan nga rod, Manang. Darasam, di na pagurayan iti mabayag. Agawaam! Uwan, Manang Angeli. Nauyong manan ni Manang Angeli kanyak. Manipod idijak pinatganti kid daw na. Idi umot utang kanyak. Naungat manan kanyak. Monray! Ala, natinagan ti baso. Ala, Pinuong mo ti baso! ikaw, nakigtutak ngamin, Manang Angeli. Sorry. Kayat mong samot ti makaraman. Ha? Ipolong ka ni Mami. Di mo pa'y daldalusan dayta. Tapno makita ni Mami tinaramid mo. Ala, ipulong na kano kini Mama. Ay, anya ti aramida. Aglisi ka ditan, Monray. Tasyak ti mang dalos itirido ma. Tatamalyong, ipulong na kano ni Manang Angeli. Agungat manan ani Mama. Relax, Monray. Di ka nirbiyaws. Siyak ti makamukin ka. Abay, Monray. Anya tinaramid mo? Kwa, Mama. Ay, nakigtot ka nun ni Monray, Madam. Isuwa na ibatan na ti basaw. Isuwa na... Agulimag ka! Lakay Malyong. Sana si katikasarsarita. Nakarong amin ti buteng ni Monray, Madam. Naikitain niyo mati lang na. Ang pigpigurguran na Onyeta! Pumanaw ka man dito'y si kalakay Malyong. Kaya't mo ta si katipangidas alak iti pungtot ko, ha? Sige, panawan kayo, Madam. Manray! Di ka basta agdadaal iti kagawaan dito'y balay. Tanginginaan amin a kagawaan dito'y. Naawatam? Uwan, Mama. Bayadam ti binuong mo. Ha? Amok nga adda kwartam.
Iso abayadam ti binuong mo. Ha! Saan asinsinan na baso day ta binuong mo? Iso anangina ti bayad day ta. Mano ti bayad na, mama? Sige. Ah. Bayadak. Basta saan kayo nga agungat, mama? Bayadak ko. Panyang. Ay, nawaw. Panyang. Naturo ka na. Saan pa, Malyong? Papay ka de. Ay, kwa. Adda istorya Anya day ta. ni Madam Ariela. Grabe mo, tiaramid na. Awan ka ngamin itay kay. Pinabayadan natin na buong ni Monrea Basaw. Anya? Saan mo ngayon kagara ni Monrea binuong ti Baso kay? Nakigtot ka no ngamin idi binugkawan ni Ma'am Angela eh. Kahit binayadan ni Monre ti binuong na abaso. Ay katuwan ang tsako nakibiyang. Taam mo kung ti istel ni Madam Ariela. Ang mga nuday tamanan ti panggapuan na amang papanaw kanya. Kaasimot nga rod ni Monre ano kasta Malyong. Uwing nga rod. Dayjay ngamin Ma'am Angela. Impulong na pailakin ni Madam Mariela. Isuan nagungat mo tinadagos ni Madam. Ay, dayta nga rod ti kanayon nga ibagakan ka Malyong. Adda paburi ito ni Madam Ariela nga anak. Adda idadaduma na. Uwan Hey. Anya, Malyong. Awan pa niyang. Lipate mo tinay baga. Basta kasday. Ang ingga ita, mas daawak pailaan no apay ang nagbalin nga imot ni Mami. Saan mo tidakas di tinak kanyak? Amin na kidawag idi ipay na. Apay nga takas tiyan. Pasitla agatan a kidawag kankwana. Di na pa'y maipaay. Jakmat nga minan makontak ti sigod ang nobyo ki abroad. Baron maurnos mi matlaang ti amin. Tapnod ako mamang sustento kanyak. In-block na kit din iti Facebook ti awanan bain alalaki? Ay, buwisit day jay! Ma'am Angela. Ay! Anya ka matan ng roko! Nangkikigtot ka! Sorry, Ma'am Angela. Rabiin, namada ka pa ila dito'y terasa. Malamisan ka dito'y, ma'am. Panawan dito eh. Kaya't ko tagmay maysa. Aywan gayam. At ginatang ko cellphone. Tay kabarwana na cellphone da ito. Nangina da ito. Ha? Kas makita mo to. Nakakarton pa ila eh. Barbaro launa eh. Diyak pagan ano dayta? Di nakpasikatan taad da kwartak. Kabailak ti gumatang iti kastano kayat ko. Di mo kayat, Ma'am Angela? Saan? Diyak pagan ano dayta? Makamo ka. No, di mawat. Adakan ka dayta. Saan ka apilitan, Ma'am Angela? Panawan nakman dito'y mang roko. Kayat ko ti agmay maysa. Sige. Idulin ko nga rudan dayto a cellphone. Ay, sayang. Kunak no kayat mo. Uy, pangas ka talaga dayta amang roko. Pangalalaan na nga tayo ti kwartana. Apay nga ado ti kwarta dayta a driver. Kanayon nga pabaroy karuwatan na. Ha? Adan sakit di illegal a sideline dayta a driver Di pa'y lang aming papanawon ni Mami. Presko a lalaki. Right? Ayan tay kwintas mo nang ikanta iti tulbog ti aparador mo. Ay nawaw. Dahito man, tata. Nakakwintas lat pa kanyak. Oh, Apay adwa mo't tantay ta nakabitin at tulbog ti ta kwintas mo. inted kanyak ni Papa dahito'y maysa. Nabayagan nga inted na dahito'y kanyak. Inayon kun tapno saan ama pukaw. Nay. Anya ngay at tulbog day ta Monre. Diyak amo Basta ko na ni Papa.
idulin ko daytoy atulbag. Jak kano pukpukawan, tatamalyong. Anya? Jak mat ammo, no anya titulbakan daytoy. Malagip ko timbaga day ti Sir Luisito kanya ka. Ay, Wayne, malagip ka. Adda titulbag kini Monre. Ay, Wayne, ay, nawaw. Adda malagip ko ana ibagana kasta kanyak idikat. Kat, kunapay ni Papa. Si kakano ti kadwak amang tulbag iti dayjay. Ha? Ay, nawaw, ay, kunakon kahit, Wayne. Ay, mapagsisilpo kon tinaibagana kanyak iday. Ay, nabayag ngamin day-day, barok. Isuadyak unay malagip kahit. Tatamalyong, Malalala, basta idulin mo day ta, Wayne. amangan numapukaw ko ngay. Sikan ati mangidulin, tatamalyong. Ha? Ay, una niya. Ay, sige. Ay, agtalag ka kanyak, sige. Ngam, anya nga tano sa pulin ta iti silid mo. Di pa kausaran da ito'y atol pa. Amangan no, antay di silid mo, balaw. Ay, sige, Ay, tatamalyong. angam, agure ka. Ha? Ay, nawaw. Ay, saan pa nga ita? Tamangan no kilat asumrek ni mamam iti silid mo. Iranatan tao na awan da madam. Sige, tatamalyong. Alaam nga rod may sa atulbag. Tasi kati mangigam. Uray ta imbagamot idi ni Papa. Asikakan siya kanulaan ti mabalin amangigam iti daytoy atulbag. Ay, sige. Ay, iyag mo nga raw, ta idulin ka, Monre. Mami, awan ka diti madmadlaw yo iti driver tayo? Madmadlaw nga anya, Anjali. Apaya kaslado ka na yung ti kwartana. Ha? Kitaan nyo ti driver, mami. Amangan mo't no da illegal a sideline na. Amangan kat di mo't no drug pusher day dyan. Anya? Bantayan nyo na imbag, mami. Amangan no may ramraman kayo iti illegal nga aramid na. Apay, Anjali. Adda ka di ebidensya nga adda illegal nga aramid na? Amangan, kunak, mami. Narigat ti mairamraman. Nadlaw ko ngamin akasla kanayon nga ado ti kwartana. Pagkunaam nga ado ti kwartana, Anjali. Madam, di matadapapanan tayo ita ako na. Ha? Wen gayam. Dandanin nalipatakon. O sige, isaganam tilugan, Roko. Rumwarta. Okay, madam. O sige, tay nakagdigosan. Apay akas di ti isang day ti aroko. Timbwisit. Agdayday yung pay ako mitkita kanyak. Ay, talaga kapansin day ta driver. Feeling gwapo talaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lakay Malyong, inton malpas dagiti trabaho miti uneg ti balay, parutem amin anaimula iti hardin. Apay ngay, madam. Basta ikatem amin dagijay, tasukatan. Anya, day di Sir Luisito tinangimula ka dagi jay, madam. Apay ngay, apay katyaw. Basta ikatem, awanen ti adu pay asao. Ha? Pati dagiti dadakila mula. Wan, Hindi, apay ngay. Nagmayat to pa'y akitain dagi jay, madam. Preskaw iti mata. Tapasik agren dagiti bulong ang makita. di ka di makaawat. Ha? Ay, kinawa. Basta ikatem amin dagijay, tadyak kayat ti green amula. Ha? Sukatak dagiti mula. Naawatam? Ay. Naawatam? Ay, Wayne. Oh, Wayne, madam. Nawata. Tatamalyong. Ay, nawaw.
Apay ngay at dadaalam dagita mula dito'y hardin. Bilin ni Mama, Monray. Ala, apay ngay. Agungat ni Papak. Mula ni Papak dagita. Ay, uwan niya raw. Dak kayat at talaga po kanin dagita. O niyam awan ti maramidak, Monray. Agungat ni Papa, Tata Malyong. Mala, sa nabalay. Nasukatan ka na ni Mamam itinapimpinta siya mula. Sayang dagita, Tata. Mula ni Papa amin dagita. Malalala. Sa nabalay, Barok. Tamangan no tay kapintasan na mula ti mula ni Mamam ditoy. Isa bagay, daanan dagito yung mula, Monray. Tata? Mala, di ka nagladingay. Wait. Anya nga iti imula ni Mama, Tata Malyong. Mulaan na siguro iti kaskin ko na atroso Anyat ko nam, Tata Malyong? Ay nawaw, ikwa. Kunak. Mula na siguro iti agkakapinta sa sabsabong, Barok. Dagitay siguro na duma-duma ti maris na sabong. Kasta ka di? Ngam sayang dagito eh. Talaga sayang pakalaglagipan tayo iti daydi papandagito yung mula. Awan ti maramidan tayo. Bilin ni Mamam dito yung Monray. Mabidlaan. Umayon. Pastra ka nak dito'y silad mo, Monray. Ha? Apay, Manang Angeline? Apay, paritan nak asumrag iti silad mo? Ha? Ay, saan? Sige, sumrag ka, Manang. Awan ngamin maramid ko. Maboring iso nga umayak pa lagi standby dito'y silad mo. Sige nga, Rod. Tagis istoryata. Sa anak nga umay makiistoryakan ka. Ha? Anya nga, Rod nga eh. Awan, basta umayak agi standby dito'y. Manang Angeli, adda ka di sapsapulang? Awan, anya kumati sa pulak ngay. Pumanag na ka nga may. Samon to siripon amin asuli to'y silid ko. Aguli magkaman. Apay, dakas aya, katadamat mata. Ha? Kit-kitaak na da nagbalayan tilawa-lawa dito'y silid mo. Tapno madalusan no bilang laang. Ay. Nagado ti gitaram dito'y silid mo. Pasig a gitara ti makita dito'y. Ibon lang mo man da gita. Salida lang dito'y. Ha? Ay, saan regalo kanyak ni Papa dagita gitara, Manang Angeli. Tunggal kasangay ko. Regaluan nak iti gitara. Nagapupay jay abroad dagiti daduma a gitara. Saan ko damdamagan? Di uray man pa'y naggapo di sampulanggit. Awan ti bibiyang ko. Ha? Ibagak ka ni Mama, tay bulang ng dagita. Sali-sali lang dagita gitara. Ay, saan Ay, diyak kayat, Manang Angeli. Apay nga ibulang yo. Kukwak na kita, indad ni Papa. Pasal-sali nga, Rod, Monray. Di ka di masigura na mangkit-kita ka dagita gitara? Saan? Nagmayat tupay. At daro pamikin ni Papa kadagita a gitara. Dahita nga, Rod, kat. Makaumakit kita anti pa nag-group-ro payo kadagita gitara. Agasam dahita. Ro payo ka ni Tito ti makit-kita iti amin a gitaram. Manang Angeli? Uray asino matamang kita, maumada. Saan mo, Manang Angeli? Na, agrason ka pa'y laeng? Manang Angeli? Apay anaguyong kamat kan kanyak. Nasingpet kamat Basan mo matlaeng. No apay nagbali na kanauyong kan ka, Monray. Anya ti basol ko, Manang Angeli? Imot ka ngamin. Imutan na. Kabsat na, ngam imutan na. Ha? No dumawat akiti kwartang imutan na. Ngam no saan na ko mga imutan. Di awan ko mati problema. Ay, amangan ngamin no maibos ti kwarta. Kat ko na ni Papa. Monray, awanan ni Papam. Apay aya nga isupay lang ti kanayon nga irason mo. No natayan ti may sa tao, awanan ti pakibiyangan na dito'y lubong. Basta, laglagi pagtibilin ni Papa kanyak, Manang. Hay, makamu ka nga ron. No tubngaran ti kayat ko,
Nauyong akmutan iti agnanayon kan ka, Monray. Tandaan am dayta. Awan set ko ita. Iso nga ipapas ko man kit iti agdalas ito iba. Nakadadosak matan ito nagtibalay. Iso adito'y matparaangan ti isublat ko adalasan. Gap iti kinabisi. Jak pa yun maikat na dito'y nagtubo aruot ito'y paraangan. Ay, masapul ana dalos ti paraangan. Tapno pumintas ti buya na. Saan lang arutin adakkel ti balay mi. Santupay lang narugit ti paraangan. Iso agun dawayak dyan tanos. Dagiti karuba mi. Nagdadakkel dagiti balbalay da. Takasano? Pasig adi abroad dagiti aking balay. Doktor kas kada nurses ijay abroad. Da kami laki ni tatang ti kabasitan iti balay dito. Yung oray basit, takyot mo. Napintas ti pan nakaaramid na. Basit abong dalo. Sana bali, kadudwa kami mat nga agnanaan. Para kanya, may mayat ti basit abalay, ngantay dakkel. Tapno bas-basit ti madadosan. Adto yan ti meriendayo, madam. Ala, idisom di talamisaan, panyang. Oh, inalam tay nail cutter? Wan, madam. Sige, kukwanak, tadyak masango ti agkuko. Awan pa'y ngamin oras ko ang mapanagpamanicure kan agpa-pedicure. Pasurutam iti V-shape ti kukok, ha? Wan, madam. Oh, Rocco, agmerienda ka. Wan, madam. Ituloy tati saritaan ta, Rocco. Anya jay ibagbagam itayan? Di may papan iti dadduma sa ni Kuwayo, madam. Ang mga nasaan nyo na masango dagiti dadduma. Saan nyo na maasikaso ti kayat ko asawan. Nangruna dagiti adday ti adayo a lugar asa ni Kuwayo. Apay nila ko yung langit. Tapno makainan na kayon, madam. Tani, bumakit kayon, madam. Nakes, tinalabas nga agbanog kada kayo. Kabaelak pa'y matkit di, Rocco. Napigsaak pa'y. Pagbaknangak dagijay. Iso ajak mabalin nga ilako. Amin apasat ti sanikwak. Agub-ubog iti kwarta. Uwan, madam. Maasyanak kata kayo. Kanayon kayo amabanog. Awan problema, Rocco. Kabaelak, saanak pa'y matkat abakat. Di nakpagdanagan. Anday ko. Hanya ka matan panyang. Inayadang mata. Ay, sorry, madam. Bakit nga minon ni Panyang, madam? Di nan makita ti kukukwan na. Anya ka matan panyang. Nagdaran sa matan. Ay, saan, madam? Medyo naguyod ko laang tinapos ko nga ingron. Agrason ka pa'y laang? Mas dawak mo't ngamin kan ka, madam. Nangala ka lang arudan iti babaunan. Hanggang bakit pa'y? Madam, sukatam ngamin iti ubing. Tagitay agtawan iti 18 wano 19 siya. Ay! Asjay, Jak kayat ti ubing babaunan. Apay ngay, madam. Basta jak kayat ti ubing babaunan. Tay bakit lang babaunan ti kayat ko nga agpaay. Dito'y mansion ko. Kimatang mat ni madam iti sabong ama imula iti hardin, malyom. Uwin nga raw. Pasig ka nalabasit. Nalabasit ti bulong ken sabong na. Talagaan nalabasit ti paborito na amaris anya. Nasakit ti mata.
Tadagitay mo't makasisirap ako, Lord, ti kayat na. Imalas ti buya to'y dakil a balay, panyang. Pinapinturan na iti nalabasit iti unag kanura ti balay. Kan uray ti Kate, nalabasit aminan. Uwan nga raw, ultimo dagiti gripo. Plato, kan amin na nakagawaan dito unag ti mansyon, nalabasit aminin! Ay, kita man ladag iti kawas na amalyong. Pasig amin ang nalabasit. Uwin nga raw. Kasla sa arin niyag suksukat ni madam. Nalabasit na kanayon ti bado na. Sapay la ag lipstick iti nagpuskula nalabasit. Ay, Angam, adda nadlaw ko malyong. Mapampanag kakon ti kanayon mo nga ibaga kanyak. Husto ka. gusto iti, anya, panyang. Iti kanayon mo nga ibaga kanyak. Apabpaboran ni Madam Ariela ni Rocco. Wen ko naglangaro din. Nabayagan na kasta. Isu anakaret kan lastog da niya aroko. Tayal alis na talipospos ni Madam Ariela. Katay jay Madam Ariela. Oto-oto mat kan kuana. Ay nawaw. Ala, agtrabaho tan malyong. Amang ano kala at asumangpot dagiti amo ta. Maong tantamanen. Ay saan? Di kabutin. Takarbangan tamat tiyagin na. Ag-break tamat Uray 5 minutes lang. Makinantupay kat agin na. Tatantulaki din ataw lang. Panya. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same? Monray? Monray Barok? Agluluwa ka nga kanta dito'y harden Nalagip ko manan ni Papa, Tata Malyong. Kasangay ko ngamin inton bigat. Anyat pitsa na itaya? Ayun gayam. Mala, advance happy birthday, Monray. Agyaman na, Tata Malyong. Awan ni Papa. Awan nga raw. Umuna a birthday, ngawan ni Papam, Monray. Mailiw akong kini Papa. Sa anak anaragsak nga agkasangay. Awan nga raw. Malagip ko nga agpaysuide. Tungkal kasangay mo, ing grande ti sagana, Barok. Bongga. Saan ati sagana tinapatag kanya, Tata Malyong? Ni Papa ti kayat ko ang makadwa. Anya ngay, katawan mo't nga rodan ni Papam. Monray. Nalay, ragrag sa'kin tayo latan ti kasangay mo Barok. At kami mat amang kablawken ka, Monray. Happy birthday para intong bigat, Monray! Idi at ni Papa. 1 week before ti birthday. Kablaawan na ko ni Mama. Nalipatan nan sa nakasangay ko, Tata Malyong. Malagip nan to siguro intong bigat. Apay ngamin anatay ni Papa, Tata Malyong. Marigata na nga ganas. Monray! 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 Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.